قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك واسوک چی دشمنی دا جبریل ناغت تبارے زکر جبریل راوڑے دا قرآن سابزرم بإذن اللہ پحکم دا اللہ مصدقا لما بین یدے تصدیق ان کے لدائے کتابون چمخید دے قرآن نریم وہدا و بشرا للمؤمنین و ہدایت دے و خوشحالی دپار ایمان والو من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال اغسوک چی دشمنی دا اللہ و داغت طول ملائکو و داغت رسولانو و خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقین اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَيَقِينًا نازل کریم غطاة آیتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون وإنكار نكيد دینا مگر آسوک وطلی حکم دالانا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا روح سلوس کرے دیو لول مات کرے غیل رائے اردل دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ دیر دین ایمان نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور کل شرائع دی رسول طرف دالانا تصدیق ان کے دائیں کتابوں کی سرئی نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نوغزو یوڈلی رائے کساننا چورکڑشوری کتاب دا اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشکلی گویا کدی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتابعداری اکردی رائے شلستبا شیطانانو زمانہ دبا شاید سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمان کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کرو غالمون الناس سے زگا خود بے خلق تجادو وما انزل على الملكين ببابل وتابداری اکردی دائے شرالی گلشو پترو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت منیو ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اور تعلیم نور کوری شاطر سحر تردیش اور طبع ویل نصیحت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر نکفر مکوا پیز کلو دجادو فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء والزوجین ویزکو بدی داغین حاغا جدائی بیرا وصف سورائے پمند سڑیو دخدرائی کے وما هم بضاذین به من احد الا بإذن اللہ انہو دی ضرر ورکا ان کی باعث رئیس چاہتا مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ویز دکول دیا غیر گناہش نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایقیناً خفو ادل دی چشا واغست دا جادو نبی دل را پاخرت کے سسر ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وخام خابت دعاش خسکری دی پائے سردان نخفل لو کانو یعلمون کبھی پیدے
ولو انهم آمنوا واتقوا وکلی خلق ایمان راوڑے اور ځان ساتلے د کفر او د سیرنا لمصوبۃ من عند الله خیر امحاڑی ثواب سید اللہ د طرف نہ غرر لو كانوا يعلمون کشر دی پویلرلے